Apatong bagyang aning sejang, tuno api atsa, ko api amay atanggamale, ning seki tsipa tareki ara magyapatapu, hi amasayudile, amasayudichira apang tsirambana mawajang. Aku tiba beka atsa isa apang kyang bawa shulam, isa kalagatsirang kyang nisi amalachere, matoza nara apang kyang anyazilang atsa senjitere. Hiba Azarü Thsüti kapchilintang isa apam na kanyang lungpi o tangkinang na yinjolile o chengi hiba beka yusla magyapa mayuba Azarü Thsüti kapchila mayurati nang naratsabi amay islardi narakatoy ro na niro nara apam kyang Jisu Krista amay achomani na kanyang si ichore isa ate kapchikyo nung dakimchile Yusla magyabang mayupa Azarü Thsüti kapchi Kohima Dimapur liyong natingi shitsa anazipa. Yatro mumung sare putingnya anizilang mga bachi Sati Mazilong Christian Education Ministry Santam Baptist Litro Purana Bazaar Katu Langanong Miss Hiro Sela Child Teacher Santam Tila Baptist Litro Anya Atiki Tangkitang ng Mr. Tsatong Pastor Santam Baptist Litro Kohima Asam Kechoyu Mr. Sapi Tekon Santam Baptist Litro Purana Bazaar Maria Apining Senong Marise Baptist Litro mga Himaling at Samaritanong Taro Sirangbayu Miss Abiri Women's Secretary USBLA Tangi Tangkitang ng Dr. T. Pastor Santam Baptist Litro Tukupar Mo chapul tsarang ako bigyaza imanikani se chave alimiti ni mo matsa kuna kong yadashi iro hero se shirodana ayano jaba machiro bo yadi basro toliko ka irna bigya shilana thali ne hero bigya shirodana ninga lamting dang kina ya chong Netsramana hiba bekya tsayir kyang mowa chade abadumba nekya anise atichya malajare When it comes again in the storm.
Be
verse 17. Bible here na sinupuno, Romans 17, tari ar tari ni. Lai da kali le, hatapa yuji tse yuji cho lan rore, go yuji tse Krista ti cho lan rore.
So, faith comes from what is heard, and what is heard comes through the word of Christ. In our last holiday. Turamba, usually masa ni chana ni baca apa mak tak yuzi. Yuzi ni masa chana ni yuzi tu kalau ni, cina dah, bisa itu dia dah ni nombor ini. Yuzi tu kalau ni, kami sana asyik dah sana ni kita kini sana rumah ni, Azarü ni yuzi tu kalau ni, yuzi ni nombor kita juga boleh. Asal itu sana tu yuzi pada tu itu. Kalau aku di bawah ni, sana. What's the source of faith? Where is the source of faith? You support you, approach it clear. Hata kuisana, kebikinu. Hata deh, saya cantik tak. Azita sudah cepat. Faith comes from hearing, and hearing comes from the word of Christ. Jangan lupa you guna you seruri, cepat. Lupa you cuma guna seruri cepat. Hati saya tahu sorry. Hati aku berasa dalam keno. I know what faith once developed should be exercised. Which was started. Yuji itu cina azar kalau kita tanpa nolong dia, kisah ni kita yuji itu kita coba tahu yuji itu apa start. For it has to become the lifestyle of every individual. Kisah yang menjadi kemudian hasil itu lifestyle sama sekali. For develop sama zikir sama sekali. Hasil itu bisa dalam atau kalau dia membaca faith has a vision, a goal. Abi yang mencari dia tak memiliki dia and that is eternity. Hasil kalau yuji itu macam apa yang dia minta, macam apa yang dia nak memiliki. And that is eternity. That is salvation through Christ. Hasil ini kalau yuji we've been passing down this faith from generations to generations. Akibatnya, kita juga pass down the generation. Macam aku bisa nama di Sukartina, kita bisa share perasaan murid. Kami kita bisa role mixed group people on the lead. Atau kita bisa role people. Alam asam kita ini lembaga ini, kami bisa ada tusan a way forward. People kalau kita sino pulang, asal lapi isa na, cari dalam tu. Isa, lu ready na, isa lam ready na, isa alam cuci na, kita use isa na, jojo. Atau aku tuan isa lam kenapa? Because if you have not received this faith, you have been passing down something else to your children. Atau dia, nanti kita use cuma cuci kamu tu nak apa aja coba tu. Noroko, omsoko, exercise apa? No, this way, if you haven't received this faith in Jesus Christ, faith in God, hadana ina, macam mana isa apa tu? Isa surat kita mungkin macam ni dia tu pas dalam saya muskul. Mahal isa yo tutur lagi plan isa yo aku antara yo sayang kami pas dalam saya muskul. Macam ni cekso dia muskul. Dan kita every Christian nak aku macam orang pada coba kita yuji nanti kita coba baik kita coba kita rumah lagi yuji kita coba kalau that's the end of it sama lagi it is the beginning of it. Atau purpose yuji coba yo amuci tu paling nak coba coba yo attitude diri. Hasil pun lagi sana itu tradition lang salon lagi alam cuci salon lagi isa yo yuji apa yang merupakan itulah, orang bayu hita, merupakan kalah, orang bayu toalan merupakan apa yang kita lihat merupakan itulah, mereka menyuji. Apa sih source of faith itu dicek sahaja, yang simpan. Iyo, itu terkaitan itu musuh, kau tidak itu musuh, atau bahkan bisa simpan. Itu nak atau tidak sih, nanti kita tidak memang kalah apa tu. Zaman ini aku seorang bayi telah cari dari satu orang tertentu, ada masih siapa kalau confused dan perplexed dengan semua, cara translate lah. Kata dari sana, isa nama ini isa azim amina, isa yuji yo, apa sih isa kadena, isa ada bahasa kicau, ada isa lebih kila, isa yo apa source, amu source dan sama dengan. Amma kayu kita nak kayu boleh mana isa nak boleh cuba.
意思呢，就是这种关于苦的，阿拉拉的就白，这种关于信用保护的就白，他这个当中，那欧的那当的那阿佛的那阿蒙的，那是与自然讲去把与自多把它这种啥嘞 ？You have to be in the worship. You have to be in a place where the word of God is shared, because you need to hear to develop your faith. 他真的，你有自己的东西，那是阿西公儿是他们啥的，这样关于他的你的他们啥嘞？那可能比如说可能他那个做的一种那种光，那咋呢？那可能比如说那你这个他一种那种那咋呢？那这你弄啥嘞？你不可能还是把 source， 必须把 source 你就不可能就在这上面弄啥嘞？还是那意思啊？我的意思啊，那意思啊，是有点，真的是比较是松康的，没有预期，没有 source of faith 就那啥两千，还是两千多可能第三，这两千，这两千一定，期待。那有预期的。Your faith, you have received your faith from the real, authentic source, original source. 咱们那个结果是大，这样把你说过来的，多过来的，那有这是没总是大。但你还是把 faith is it stagnant or is it progressive? Is it developing? That's another question. And you what? 那有预期的不可能，还是这一大笔过来，我家几说呀说，zero 几说呀说啊，我几说呀说，那是几说能快。你有预期的，有预期的那是几说能快。还这个还是把预期几说能把这，那有多少比例，有多少比例。还这你啥用的？你啥authority？你啥elementary？你这个人的，你啥预期的？你这把说出来，那意思的，没几说呀看了，没价值说呀看了，你啥没改变，你啥没去，还这个是把几说能把你啥有安慰吗？你啥预期把这你们个多？啊，说弄着吧，往后来，你是看他们忙，我让他们回去来的嘛，还是不啥说来。你是一直在健康的，总然会有啥的有的吧子，虽然那不像以前咯，而没什么，那你讲的弄好多有来，没讲到把讲的弄的，那那边的，那边那边的，你是看了一平常记录嘛，你没讲记录嘛，我你那样的不能过来，你是这种了吧？你啥子在去？我记着不能看的，那个是把这一三有就是这毛切大一点，没理解到多一点。来啥的有没有子？一三有就是这，他这把 vision， 他这把 goal， 听不可能这种吧 ？score 可能有嘞，啊，多年当中，今年让批来的，听不可能听不有嘞。今年让都按你 present context 多，还是拿的 future 的听不有嘞。今年让没有预知多，还是的没有 vision 这是听不巴适的，有 vision 这是听不巴适的。一三有那听见是阿爸妈那个预知把那听见是 cut to do and that is to be saved, that is to be in the eternity with God， 还是的。总然还有呢，为什么把那弄完？这些预知那听见的，还是我这把那听见是因为就是那样子，巴适到他们啥的。还这一三有阿龙今晚听懂了，Azarü的就是那个有的有。那个人那都是说这些把这个啊，而且不那么可能几贵钱难的呢，有吗？那个，但你那那里面把啥？你那而且不弄把这那人能给弄把这，就不弄把这那人是 children of God， 你说那个不好看，啊嘛，还是那。What the children of God we are now, you are the children of God who we are now. But you are a part of the family of God. 这样把人family 的那这个组织在那，那当然是说的那种，但是那这样吧，那能把啥这样 ？The one who created you, the one who holds your future and my future， 还是有组织人，还是有 family 的。还这个啊，我的话那么听能把是，那这这样吧，主人这么听能把，我一般这样吧，查的那这有这种吧 ，you have to trust God, you have to have faith in God， 还是那啥主人这种听能把，我还是 exercise 上面的，那儿有两门的两门听能把呢，那儿有一就是的 ，how do I exercise my faith in God？ What should I do？ 还是那儿有两门的真讲能把。我那边那儿想的是吧，那东西我看了，那儿是记录来。各位 ，never forget that you are living for eternity。我从那把他们那这里这个，还是把这么的这种，主要是的是，总然把什么都是非这种白，还是一些那种给弄，第二，一些里面把是80% context 啦，啊，从那啥，一些当门路过，从那啥里面把是，这个呢，一些 percent context 啦，一些地方的。
isa Nagaland. Nagaland is one of the most corrupted states in nearby. Where does this corruption comes from? It is because of lack of teaching. Hata ka Sana ba yung aralan na isinsin ka na Fanya tu masan Orasa zuro jodo isa Kaya isa sunong malupa Sorisa At sanyang ala Diba kisanyang ba Zuro beer ba Chingi lang Isa nila Lamar din isa lang din umasan Isa news isa Tinchi ba Unong chiba Kuli ate nila Nolopya ba Tuzardi Ate atong sabihin mo Arte Tuno ba atong yun Arte mo yung ate nila Tuno ba latest school Ariyo school Yung class ay sila na Arte sa talagang ba Kapit swing ba Hata arte mayroon tayo isa lang na isa ang dyan inakagay sa timbre. Sige ito isa nila correction ka nearby. Isa to arte tayo yung jejunong isang sigapay. Talapay. Yujila nung paisan talapay. Sige lang. Isa di Kohima na atumba yung high school based kung mga atumba na Kohima na jejibay. Kung Kohima na nito, ikang fit sa ba. I was fed with an ENPO understanding. ENPO perspective I don't get such. Others but a backward quota. Has that mga very lang compete sang. Nasa quality, you have the quality. Go. Asa malirabay. Quota lang yung sa kindaraj pa. Mahal na isa lang amateur, isa lang amay, isa lang or kamari pasar you do. Well, hasa yung na nila. I started to develop the hatred towards the advanced tribe. As I said, one. Throughout my college days, being actually keeping this last year I wanted advanced tribe Dimapur teacher ba, our teacher ba, siyempre teacher ba na. Kaya mo ko chingidara ba, mayroon sa gilid, mo ko chingidara. Kaya isa in isa, yung video sa bata, sorry sir, chinga. Encourage sa mali. Ideology ang nasa, social ang sa suka. 这个呢，isa ni Azarü yung masa, isa ni Purana yung Azarü na, isa nung transparent na, ate ba Azarü yung period na, pishu si Chiang. Kung ate na, isa tumala arito na tari yung poisonous mindset macabay. Isa siya na tingin na kana hindaya le, ho, lamar di hindaya le, isa yung niche na, isa amuno na hindaya le, hata saso. Ate isa Azarü yung na, nasa kole, na yung koso na nasa koshing kabag lang. Yujila poli apa pun isa terdapat. Tenung kalau aktif bar cakap isa ada backward go, advance ni mas-masan go, cuma masuk kalau arah they will end up in the inferiority complex. Ko arah tak sih ni archie ni sudah beku position. Hajar isa kaum zati go, kaum nak suruh zati go, isa zati cakap. Aku tadi arah koco, arah tak sih ni arah yo azati yo hajar pada encourage isa ni semua. Hilal. Iyo topika na iya side track sa siya ni tayo sila isa ya ni lapi yo ni chupa kamana lifestyle la music na to ba lapi yo chupa tuno ka music lapi ko dero na lade music na la sala in yo backward na yo sala advance na yo dan music na la everybody is singing apam na ko sabo dre kila romer shitari apila mo tin khala jihudara ko break redupa ang mali. Sama sako untuk main sako cuci isa itu yang sako cuci cuci sako sana cuci hasil itu isa na musikuna sudah kita tolong malah usage dan dolilah isa ada hadapa cukup terus macam apa lagi komo nasi goreng nasi salah satu nasi cuci cukup nasi cuci nasi komo apa kalau hastar tolong tanam malah doli sana hastar ada ia kalau teacher mana ia batch di teacher isa ia kama ada resentment towards the advanced community dan siapa. Well, that doesn't do any good to us because we were not comfortable. Here it's hastar arjun kami tersaat siri sabana arjulas asal na ini cuma mesti siapa sabo hastar isi ia dah cecinan di sisi sosial. Tapi kalau tidak masa susah dijam isa USBLA dulu pak, atau dia orang balik tu dorong pak, musiku ni saya sang kalau cukup sesuatu inferiority complex, memang dorong pak. Isa asyik dia lepas terlalu lama, isa awal lagi pas memang dorong, nasi dam tu isa sitam, asal tu isa susah lagi dorong pak, asal kena mungkin pak. Aku konstitusi hidup susah na, isa lama nombor dia, cengar lama, ia kata dia
Kerana dalam adalah visual dia asik dia pun dia malam Azarü itu aku nak pulang kasih baru asyik adalah Azarü itu malam kerana tinggal sekolah. Tapi yuri apa sedang hanya sangkala hidup Azarü malam Kena kala ani ni hasta tiada. Hidup azam baru ko azam baca tu gila ni yuri saya curang nama sangkala. Asyik mau nak saya sedar visual saya sedar maham alumni organisation na ate hiri suroya yuri na lang ni hate ko isa na maja za shipa isa na maja za ke yuzuku ni sa jaro isa Christian time yuzuku ni tori ba maja za arkan shipa ko ko ka shi yuje joro sa ni sa ni ba maja la se yuje la ya no sa ni ba maja la se corruption free mahala less corrupted asanya ada melibat asanya meli jumpa society kalau cina ni ba maja la se waktu macam tu kerana mata ni semua asal dah jujur macam ni. Hati aku isalah iba macam tu sure tu sana. Iba itu isa syamlan chansu macam tu. Lagi isa macam isa tali iba macam tu jadi mana isa kaman sesuatu sure na dia sesuatu. Isa dua kali bangun ni kau sana iba mana isa dia jangan ikut ikut isa dia jujur kerana mana tu macam tu.